بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi niya waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala sugpat sin pengajian na to lima bay amuin ngiananta as-salatu imaduddin in sambayang hag sin agama. Jadi waktu ini idha'atus salah min akbaril kabair, in paglupas sin waktu sambayang sa lago-lago dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Baita dengan Ibnu Hazmin qal la dhanba ba'da syirki a'zamu min ta'khir as-salah an waqtiha. Wairuun na law niya dosa nakalaggo puas deng hasirik amo na indusa pag tahala sin waktu sambayang. Qala Allah Ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salah wattaba'u ash-shahawat wa sawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila salihan wa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudlamuna syai'a. Firman sin Allah Subhanahu wa ta'ala surah Maryam ayat kay man tagsiyam pa ayat kanuman biita doon hayni sin Allah Subhanahu wa ta'ala amanga sila jimatu nakaunayad to kamawmuhan magjato ra isa ba waktu na to ini amin mga sila matuyo magibadat pa Allah Subhanahu wa ta'ala nabang sila malimun lawa na long simbahasa law man singgumini inhikabin nila mga kaanakan nila magpahil-pahil na sin pagibadat pa Allah Subhanahu wa ta'ala bukon na biya sintibot si mga kamaasan nila, kaapuan nila. In mga ini di majato katantan na doon hay nibiyata sin Allah Subhanahu wa ta'ala may tayato sila nagpahil-pahil law niya wattaba'u syahawat in mga sila yaon law ta amunay niyapas nila in pakaradyaan ini sahawat nila amoy in mapalawin in hinang nila parkala dunya daing sin parkala pagtunay nila sindaakan sin Allah Subhanahu wa ta'ala na in mga sila yadto biyat sin Allah ta'ala ron halon sin ayat ini pasawfa yalqawna ghayya in sila yaon hitilakbo palawon sin narka ghayya pagyanon. Biyata Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu al-ghayy wadin fi jahannam a'adda Allah ta'ala ذات الوادي للزاني المصر على الزنا ولشارب الخمر المدمن عليه
wa akilur riba la yanza'u an wa li ahli al-uquq wa li shahidi zur wa li imra'atin adkhalat ala zawjiha waladan laysa minhu. Beta dunhaini sin Ibnu Mas'ud in pagyanon long niya lihak halom sin narka amin pagtawagon gay hambuk siya lihak halom sin narka jahannam tiyatagama sin Allah subhanahu wa ta'ala hamang nga tao beta di mo namon along niya amin magjizina wala niya napupuin ini hinang niya yadto sampay sadya iabutan siya sing kamatay niya damikyan im magiinom alak amoy in tutog im pag-inom niya di niya kabutawanan damikyan day sabing magkakaon gandariba amoy di niya mapuklas din kanya im paggandariba niya iwan na sim mga sila amoy ini simusulang hakamaasan nila inaama nila amoy pagyanon ukuk alwalidain damikyan amoy mga sila sumasaksi hakaputingan hakasaan damikyan laung niya in hambuk babae amoy in nakapasud sin hambuk bata-bata palawman sin paghula-hula nila amin bukon anak simbana niya hati niya hambuk dahil nga mga katip-tipuhan sin hambuk babae hawana niya amin nakawak siya anak bihan bukon anak simbana niya nainyad to dito sila halawon sin narka gay pagyanon naim mga inikatan hipangingyas kibil long simbahasa ta bang mandi jumato haamuin kita ini nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala damikyan in biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala pawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun biyayta dunhayni Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ladhina hum an salatihim sahun qal huwa ta'khirul waqti aw ta'khirus sala an waqtiha wa'adahum biwail wa huwa shiddatul adab bita dunhayni Sa'd ibn Abi Waqqas iya subukulang ni in Rasul sallallahu alaihi wasallam unim pag-iyanon sin Allah subhanahu wa ta'ala halawm sin ini Quran mahamul liya amoy in bita dunhayaon long niya anil ladina hum an salatihim sahun amin mga sila pagsambahayang nila hati nabi aluparagbos aun doon haon kasahan sin ini kasaan sin amin hinang nila amin wala siya laungta natayma sin Allah subhanahu wa ta'ala imbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam impagyanon sahun dito hato ta'khirul waqt amunain pag ini liisin ini waktu sin sambahayang pag liisin manusia sin waktu sambahayang di matong na sambahayang manjari yaon naman laungta wala sila nag-us-us pa amin lokal pagsasambahayangan naim mga ini di madjatukato aun waktu in lawi masuok pa masjid amo pa in laungta matahala in malayo amo pa in makauna in mga ini di madjatukatan na iniweta doon ini in ini makasugod palawon sin narka amoy in wail ang pabiyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in narka wail doon pa siya hamadina biyayta niya unulong niya diungog niyo indiungog ko aun himulangkad diungog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam unay na kasi mga sahabat Allahu wa rasuluhu a'lam Allah ta'ala ra'in nakaingat iban sindaak niya amon na Rasul sallallahu alaihi wasallam inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inin limakong kadyad tulong niya hiulog imbato rin hataas langit harap palawon sinnal kawail daing hapanagnaan pia panjari in langit iban sin lupa
bihayaon dari magpak madto pabuli bulatak sinar kawail. Daing hapanagnaan pagpapanjari silang itiban lupa. Imana niya lando siya malawom tigob-tigoban madto pababayad to. Amo adto in suko sin mga tao amuin magtatahala sin waktu sambahayang. Na amo yan. Hasabab yadto bita sin Allah subhanahu wa ta'ala paghali kato taniw katan asabab yadto pagpatumtum kato sin Tuhan na Rabbul Alamin lasa iban ulong kato taniw bita niya halam sin Quran mahamulya ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya kamu mga nagpaparatsaya ayaw hikalipakakan niyo yung mga alta niyo iban si mga kaanakan niyo ang dzikrillah yung pagyanon doon hay nilang niya dzikrillah as-salawatul khams amunin sambahayang 5 waktu intiyo gila doon halam sin ayat ini na damit kiyang bita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah min amalihi as-salah wa in saluhat faqad aslah aw anjah wa in naqasat faqad khaba wa khasir. Bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam impanagnaan amal bistahun sin Allah subhanahu wa ta'ala ipon niya adlaw kiamat dahin ha mga amal niya amo na in sambahayang narang di mayaw in sambahayang nagparuntungan na siya iban nakadawhat na siya sin karayawan na bang siya nagkulang in siya ando kaylo kalugian dakula ha mga sila amo ini na sarta bita doon ha ini pagpatumtum kato taniyo uno in hipagsambong sin mga tao halawon sin narka jahannam bang sila asubuhon mayta kamo nakasud noon palawom yan mayta kamo yan nakabutang doon Warman sin Allah Ta'ala, ma salakakum fi sakar. Mahita kamuan nakasud maun, palawon sin narka sakar yan. Qalu lam naku minaz musallin. Inagi nila, na bukon sa kami ni amin matibot magsambahayang. Bukon kami magsasambahayang. Bihan, ha amin waktu rumatong na kanya, na inyan kataan bita sin Allah subhanahu wa ta'ala kato paghali ha mga tao masi-masi pahawak duwihaon nag-iibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala ando na ayaw na to lupasunin waktu na to di pahadon niya kakilahan na in tay mauniban sindi di pahadon niya kakilahan na ingan na to bang hauno kita makabutang sabi ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pangitaan ha antara taiwan antara sin muslim iwan bukon muslim amo na sambahayang na isiyusin na ninggali kaniya na insiyan na hinang nakapir magtuytoy in naninggali ha sambahayang mahinang siya sa roon doon kafir. Bainal abdi wa bainal kufri tarkus salah. Ha antara pangilahan sing kafir iban sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala na amunain pagtinggal sin sambahayang. Man taraka salah muta'ammidan faqad bari'a minhu dhimmatullah. Isiyo-siyo in naninggal sin sambahayang tiud niya in Allahu Ta'ala mamuasin na rin kaniya sin uno-uno pakaradyaan niya hati niya wayroon na makatarang kaniya hadlaw akhirat bangin Allahu Ta'ala mamuas na sarab siya rin uuyan singkatan siya rin pangayuan dahil halaw man sing gumiini sampay pa hadlaw akhirat na in kita karaakan tayin sulga tariya dun niya bukon dito na hadlaw akhirat way na pag-amal dito di hadon niya in pag-aamalan sing kita amo yadto na in mga sila nagjajagasin ibadat nila ibadat sambahayang sila na in magparuntungan dahil diha ini dunya ini sampai paadlaw akhirat
Sarta bita parunhaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pangasuburenkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qal ja'a pangasubusin ng bukusog riwayat dengan Umar ibn al-Khattab ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ayyul a'mali ahabbu ila Allah ta'ala fil Islam. Laung niya ya Rasulullah unuin amal amuin kakuyagan sin Allah subhanahu wa ta'ala kita niya roon ha mga doon ha agama Islam unuin amal sa rayaw-rayaw hinangun ha agama Islam kala as-salatu liwaktiha amo na insambahayang ito na imuha waktu niya wa man taraka as-sala fala dina lah isiyo-siyo immaning galisin sambahayang wayroon na agama niya at ini wayrun nabistahun kaniya wassalatu imaduddin sawab in sambahayang amunain hag sin agama bakas na to na napangadyan na kaunayad to in uno-uno hinang tahapag agama bista kato katansin rukun bangway sambahayang wayroon nakapuspa idahad niya katantan di namatay ma sawab wayroon na tindukanan singkatan amal in tindukanan niya amunain sambahayang. Sarta bita doon hay ni in kalaguan sin sambahayang bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-'abdu as-salah fi awwal al-waqt sa'idat ila as-sama' wa laha nurun hatta tantahiya ila al-'arsh fa tastaghfiru li sahibiha ila yaumil qiyamah. Apabila hitunay sinambok iponin sambahayang nga panagnaan sin waktu rumatong ini mangarap in sambahayang ini pataas langit nagdarasin sahaya sampai sumampay siya madtupaaras sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hayaon mangayo siya kaampunan pa Allah ta'ala haamuin nagtunay sin sambahayang niyon. Hati niya haamuin tagdapusin sambahayang niyon sampai maabot tinadlaw kiamat. Maana niya in sambahayang tayad to nag-iibadat kato hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Miuklas na rin kato sumagawa yadto nangangayo kato kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yadto aras niya. Amo yan. Inagis in sambahayang wa taqul hafidakallah kama hafadtani bang man kau piarihara sin Allah ta'ala wiya sin pagparihara mo kako long sin sambahayang wa idha salla al-'abdu salata ghaira waqtiha apabila long niya in ipon hitunay niya in sambahayang bukon na hawakto niya sa'idat ila sama wa alaiha dhulmatun wa idha intahat ila sama talifa kama yalufu at-thawb al-khalaq wa yadribu biha wajha sahibi laung niya in sambahayang hitunay habukon waktu niya na sumakat siya pataas sin langit doon hayaon nagdarasing katigidluman harap pataas sin langit bawos pagdatong niya maun pataas sin langit ini lun na hadjarihan at iniaway roon tapos paidahan makawa di siya mabistawi long niya sinamuin tamungon ini di mo na mapakay malurot bihan sa roon doon maana niya inibadat mo malurot biya sin tamungon lurot di mo na mapakay amad to nasa talong niya ang pagsampak-sampak pabayho sin tao amin nagtunay kaniya simpag tunay niya bakon hawak to sin sambahayang sarta imiyan siya dayya'akallah kama dayya'tani bang man kau ini puno yaon liupasin Allah ta'ala sin paglupas mo kako bang man kau long niya liupasin Allah ta'ala sin paglupas mo kako maana niya uno-uno hinangta pangayuan kita dua asin hinangta bang inhinang tatyunay ta waktu niya mangayo siya kampunan pa Allah ta'ala para kato sampai maluning gumi damikian bangsa upama wala katiyunay habukon waktu niya suknaan kita sin amal tah sampai paadlaw kiamat bihad to na sadya in amuin jatuhan
Demikian berita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yaqbalullahu minhum salatahum. Tulong niya, di tayo maunsin Allah Ta'ala yung sambahyang nila. Man taqaddama qauman wahum lahu karihun. Apabila inhambuok magdasin ini pag jamaa sambahayang uwas maliso in jamaa kaniya, di siya amin mapatot doon magda doongan simpag sambahayang na iniri tayo maunsin Allah Ta'ala yung ibadat niya. Biyan. Hikarwa niya, wa man ista'bada muharraran. Amuin hambuok manusia. Ipunon ni hambuok mahardika manusia. Biada kaniya. Mangipon hapagkahin niya manusia. Hati niya, biya niya tun ilubsok in hambuk manusia. Sebab misan indakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangaun long niya kawaun niyo palam simbay niyo, tumawang kataan sin uno-uno na hinangun niyo, na inyan pakaunan niyo biya sin pagkaun niyo, patamungan niyo biya sin pagtamong niyo, sarta bang niyo long niya raakon sindi niya kakausan ibanin niyo. Tabangin niyo. Bihad tindakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inhi katunia warajulun atas salata dabbara. Inhi katunia ri taymaun sin Allah Ta'ala in sambahayang niya amunin hambuk usog nagsambahayang amuin kahaba waktu haulihan nadya singkatan. Haulihan na sin waktu ampan niya hitunay in sambahayang. Ad-dabbar an ya'tiyaha ba'daan taputuhu. Amin akun namuklas in waktu sambayang ang panihitunay in pagyanunduhan. Na sarta biyaita pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man jama'a bayna salatain min ghairi udrin faqad atababan aziman min abwabil kabair. Hisiusiu in timunay sin sambahayang amuy in long niya kiatunay niya biya sa pantun dua waktu hahang ka waktu na in siya nakahinang siya suran lawang harap pa amin lawang sin maksiat dakula maksiat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagyanon dua sambayang dua waktu hati niya biya mga in asaryaw tiyo dakuman muklas na rin kaniya. Pag sambayang niya sin asarya tubos siya sumalam timindog na ay ni sambayang maghrib. At awalong ta sambayang duhur bihan kahinapusan na sin waktu bus iabutan na sin sambayang asar kaya tundog niya in dua waktu hambuuk waktu inyan damikian nakahinang siya kaman dusa dakula pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Naim mga inikatan mataod biyay kato tanyo mapatut na to halian labi luba na to dahil nga mga biyay kato tanyo ini mulka sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ha mga tao lando mabugat bang siya abutan na sing kamatay niya. Biyita doon hay ni amoy in jumato ha mga tao magsasambahayang biyasin nasabot na to iyadto kaisa niya long niya yadiqu alayhi qabruh hatta takhtalifa alayhi Allahu. In tao amin bihadto in kakahinang niya pa kiputon sin Allah Ta'ala in kubol niya, gipiton siya sin kubol niya sampai magliyo in gusok niya halawon sin pakuburan niya. Hikarwa niya tuqadu alayhi al-qabru naran yatakallabu ala al-jamri laylan wa nahara. Doon hayaon buhian sin Allah Ta'ala kayo halawon sin pakuburan niya, doon haon mag ini uno siya dumaya siya halawon sin pakuburan niya adlaw yaon siya ri makaig halawon sin pakuburan niya biya siya sin ini diangdang halawon sin pakuburan niya. Inhikato yusallitu alayhi fi qabri tu'banun ismuhu syuja'il aqra aynahu min narin wa adfaruhu min hadid
طول كل ظفر مسيرة يوم يكلم الميت فيقول أنا الشجاع الأقرع صوته مثل الرعد القاصف يقول أمرني ربي أن أضربك على تضيع صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وأضربك أن تضيع صلاة الظهر إلى العصر وأضربك على تضيع صلاة العشر إلى المغرب وأضربك على تضيع صلاة المغرب إلى العشاء وأضربك على تضيع صلاة العشاء إلى الصبح كلما ضربه ضربة يغوص في الأرض 70 ذراعا فلا يزال في الأرض معذبا إلى يوم القيامة. Biyita doon hainisin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam inhikatu niya doon halamsin pakuburan niya paratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala maun has ingan sin hasyaun suja al-aqra in mata niya ring hakayo in kuko niya ring habasi in hawa sim kuko niya yaon panahon ng kaadlaw ubos mamisarahan kaniya inamin hasyaon long niya ako na inilong niya in has bangbiya kato amo na has maisog biyan in tingog niya lang niya biya daugdog amoy in nakalando in kusog yaon ubos imyan siya diya ako sintuhan ko hipabina sa kaukako simpaglupas mo sin waktu subuh sampai pagumuha immatasuga ubos hipabina sa kaukako dahing hapaglupas mo sin sambahayang duhur sampai pa waktu asar ipabina sa kaukako dahing hawakto sin paglupas mo sin sambahayang asar sampai mabutin maghrib ubos ipabina sa kaukako dahing haamin paglupas mo sin sambahayang maghrib sampai pa sambayang isya iban hipabina sa kaukako paglupas mo sin sambayang isya sampai mabutin sambayang subuh hatiap-tiap pukpukon siya sin hasyaon in pukpuk baka minsan lumubong siya madto pabuli bulatak sin amuin lupa yaon kapituan ngangasta masibya na hadtuin amuin azab ipananam kanya sin Allah ta'ala lam sin pakuburan niya sampai rumatong inadlaw kiamat amo yan na in mga yan katan biyay kato wajib na to paghalian ng kataan sabab in mga pakaradyaan ini di na to makaangaan in pakaradyaan aun kaywanan manusya in pangannal nila in ibadat sambahayang ini makaan daro kun dawi mga si mga maksiat piyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala dunay ni ambok riwayat aun hambok babai daing habani Israel di matong maun kan Musa alayhi salatu wassalam in aginiya ya Nabi Allah inni adnabtu dhanban aziman wa qad tubtu minhu ila Allah ta'ala fa'ad'u Allah an yaghfira li dhanbi wa yatubu alayya wa qala laha Musa alayhi salatu wassalam wa ma dhanbuki qalat ya Nabi Allah inni zanaitu wa waladtu waladan faqataltu wa qala laha Musa alayhi salam ukhruji ya fajirah la tanzila narun minas sama fatuhriqana bisu'muki fakharajat minhu indaha fakharajat min indahu munkasiratal qalb wa nazala Jibril alaihi salatu wassalam
Hambuk babae rimatong noon kan Musa alayhi salatu wassalam, laong niya yakaw nabisin Tuhan, nabisin Allah Ta'ala, in ako ini nakahinang dosa malaggo pa Allah Ta'ala. Sumakawa, nakapangayo na ako kampunan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miyari ako ini kay mo, mikitarang kay mo mangayo pa Allah Ta'ala kaampunan sinahinang ko dosa. Inalisin Musa alayhi salatu wassalam, unong laong ni indo sa nahinang mo. Laong sin babae ni, yakaw nabi sin Allah Ta'ala, in ako nakapagjina, sampay laong niya, naburos ako, dahil hapagjina yadto, ubos na kaanak ko, ako laong niya, usog-usog, pagguwa sin bata-bata piyatay ko. Inarisin Musa alayhi salatu wassalam, guwa ka lang ni Rendi, yakaw pajira. Kung biya kato pajira, ini kriminal na kalanduin, ini pangatop Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panauhan, kita lang na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayo rin hataas langit. Malapay kami lang niya, masunog sinamuin, uno mo yan. Amuin, dosa mo yan. Kung biya kato. Iin babayad to ando kaylo pasal sing kasusahan niya nahinang niyayad to nagsusun na siya pato Allah Subhanahu wa Ta'ala nangayo tarang ka Musa alayhi salatu wassalam asupaya ando kaylo makagaan-gaan sin ini parasahan niya iwan sinamin buwa niya pa amin nahinang niya do sa pa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni maugin Jibril alayhi salatu wassalam maun ka Musa qal laong sin Jibril, ya Musa, ar-Rabb Ta'ala yaqulu lak, lima radatta ta'iba. Ya kaulong ya Musa, nagpawaitain Allah Ta'ala, marikay mo, may ta mo siulak, inna ngayo kaampunan. May ta mo siulak, inna ngayo kaampunan. Ya Musa, ama wajadta syarran minha, mahita way mo pakiaingatan aun do sa malago dan sinahinang simbabaian. Inali si Musa alayhi salatu wassalam, ya Jibril, waman huwa syarrun minha, uno indo sa malago dan sinahinang simbabaian. Sabab in babaian, dua indo sa malago na hinang niya. Pagjina, pagbuwa sim bata-bata, piyatay niya pa. Dua rusa malaggo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay auntoy lari imbugat dus ramahinang si manusia qal long sin Jibril tarikus sala amo na yung timitinggal sin sambahayang malaggo pa indo sa sin timinggal sambahayang dahin sin dosa sin babae amin nakahinang dusar malaggo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala 2 taod niya yan na amo yan in mapatot na to paghalian aun tuy do sa malaggo pa rin sin ini nahinang niya to amo na in pagtinggal sin sambahayang amo na in pag ini liili isim manusia di magtunay sin sambahayang hawak to niya hikaruwa suy-suy ini biyeta si mga salap ba'do salap annahu ata ukhtan lahu matat fasaqata kisan fihi malun fi qabriha falam yash'ur bihi ahadun hatta saraf an qabriha thumma dhakarahu faraja'a ila qabriha fanabashahu ba'dama insarafa an-nas fawajada al-qabru yash'alu 'alayha naran faraddat turab 'alayha wa raja'a ila ummi bakiyan huznan wa qala ya umma akhbirni an ukhti wa ma kanat ta'mal hambuk suy-suy long taman jari kita imian bago-bago na hadya bukod natin po si mga umat na kauna sumagawa puas na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun hambuok bata ini ang insuy-suy kanya mahaba ng lag kabuhianan
Kaniya, iban sin ina niya, iban tay manghud niya babae. Turak ko man sila, way na ama. Siya inusog, siya nang lagkabuhianan. Manjari, hawak to kaya, bin ni ina niya, iban sin tay manghud niya, doon haon, nag-iingatan niya, mag-iibadat. Ina niya mag-iibadat, tay manghud niya mag-iibadat. Aso makawa, nakadungog siya sin intay manghud niya miyatay, nag-uus-us na siya miyadto. Iabutan niya, intay manghud niya, amuin long niya, iluon da kuman palawon sin liyang. Naupun, tayad to na hadya siya, inilimamod na siya, nagtabon, manto siya. Manjari, wala niya kaya na naman, inpiagluluunan niya sin niya bihan, bang biya kato siya sa lay niya, pitaka niya, nahulog palawon sin, iniliyang. Wala niya kaya na naman, iban mo iresab nakakita, bangayad to kata. Napagabos siya suway na kaya tarunan na, intay manghud niya, ampan niya kaya tumtuman, biya kaya na naman niya, aon nahulog hawak to simpag, tarun, atay manghud niya. Tiyakaran niya, intaw katan makaig, yaon pa siya nagtutunggo, dahil doon, pag-ig sintaw katan, simpag kubol, kialot niya na, banghaw no impanumtum niya, nahulogin namin, ini, piagluluunan niya sin niya. Pag-ubos, bayaraya nakaukay siya hangasta, lang tamiabot pa si kuyaon. Pagkita niya kayo na inhababa, nalalablab. Sa niya na tiyabunan nagbalik, ilungag bakas piagkalian niya. Amo na inka, dakan niya nagbalik, minuwi na siya pabay, ang paniya subo ina nila iwan sintay manghud niya to. Na susa siya lando. Ibang pagtangis niya lang niya, ina ko, suy-suy ka, ako lang niya bang unin di matu, hatay manghud ko. Laong sin ina, may ta, uno inji matu, bay ta ina ako, bang unin di matu. Na suy-suyan niya, nabi siya naming kahalan niya to. Laong niya, ya ina ko, bay ta iya ko bang unin di matu. Sin kataykod ko rin di. Laong niya, pabakat wakalat ya waladi kanat ukhtuka tatahawanu bis sala wa tuakhiruha an waqtiha. Intay manghud mo, kiyarin mo, dendi na inhinang niya mag piyaw-piyaw hadyasin waktu sambahayang, iban kamaumuhan in sambahayang longta subay na amin akon kahinapusan sin waktu ang paniyahitunay. Ang muadtuin siksa piananam kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala harihatin kahalan sin amuin ini batayad to. Longta nag-ibadat marayaw sa sumakawa amurin hinang merid to hadto amuin pag ini tahala sin waktu sambahayang. Naroon na ini mga katawtay manghuran yadto pag tahala sa jasin waktu sambahayang biya din na baha in manusia di magsasambahayang, biya din na baha in mga tauri magsasambahayang. Muslim nagngan Muslim sa sumakawa di magtunay sin sambahayang. Amo yatin makasusalando ang mga sila na kakunahan yadto amuin humati sila marayaw asupayan do kaylo amuin iniapas nila magbalik in mga kiyabin nila yadto sabab na misang pabihad to isabing bugat biyaray ta kay sabkato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala wa man tab aw illa man taba wa amana wa amila salihan wa ulaika yadkhuluna aljanna wa la yudlamuna syai'a. Buat malengkan isi-isi magtawbat umos nagparat saya na marayaw nag-amal salina na mga sila do pasurun da sin Allah ta'ala palom sin sulga iban wayroon anyayahon sin Allah subhanahu wa ta'ala hambuk deng mga ipon niya in sila pasurun da palom sin sulga yadto inamuin mapatot batukon sin kita niyo amo hindi na to lukpason in wakto na to ando kaylo biya na sinariko kaina ini lokal tayari in masjid na to pag-ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala labi marayaw na amuin makawa na to impanag naan waktu
Biyabayta yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isiyo imma kapanaw pa masjid panagnaan waktu biya siya sin nakasumbay unta. Bang siya makakaon ha amin akon long ta ini mabot na pahikarwa na sin waktu na biya siya sin nakasumbay sapi. Nawang yadto hiabot na hikatu biya da kuman kambing, hikaupat biya da kuman manok, hikalima biya da kuman iklog. Nah, di ato man jari tayo paglangog-long tari da kita magkaon sapi, di da kita magkaon uno-uno kataan kambing, di da iklog da kumaning pagkaunon, na yung mga yadto katantan, di na to marain Allah Ta'ala maglangog. Sabab hinang pag-ibadat ini kataan, suway matutuod. Suway na to hinangon doon haamuin. Karidaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya rin dumatukato in amuin di na to kabayaan amuin bang dumatong in waktu pagsusun di na tayo maun sin Allah Ta'ala in pagsusun parkala bang taaturon sibi-sibi buat malingkan inyad tumalago hadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sabab naig pag-addat patuhan Rabbul Alamin munin pag-anon adab ma Allah naig pag-addat patuhan Rabbul Alamin hambuk yadto malago parkala patuhan na to Rabbul Alamin. Sarab in kita bang tabi kitaon in ginhawabarantay ni Allah Ta'ala in nagpapanjari in katan kagnot kahibal taring hatuhan na to Rabbul Alamin na akon sa ini wayron mabista na to panginawabaran na to bang bukon hiwi na to katan patuhan Rabbul Alamin. Subayra hikadto na to kaniya ayaw na to kalupahan in pag-ianon sing kita tiap-tiap mabutin waktu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ikaw rin pagtag-ipunan namo, iban ikaw ra ya Allah in pangangayuan namo. Tabang. Na hapag ibadat, biyabay ta kato in labi marayaw, apasun na to in labi marayaw kata. Amin bangway rahinang ta, bukon na to di kasasaw kato, akaon na to in labi marayaw. Nabiyan na si mga bihaon, waktu, malaggo. In amin nyari kita hadir, ha amin lokal, pag ianon sin Rasul, bangka mo, makatimbay, ha, ini, halaman sin sulga, napuso ka mo. Pag ianon doon ha, halaman sin sulga, mo na yung paghinduan ilmo. Napuso ka mo. Na intaw makakaon yan, makapuso sadya. Sabab mo na muna inamin maksud mo mabaya kau mag-ingat aun na pahala. In panaw mo intikang mo asal aun na pahala. Using katan kalabayan mo yaon katan mangayo kaampunan pa Allah Ta'ala kay mo. Naman ko nagtataka da jaway lang mo ana asal da aun da live tungakad na hadya ko. Naruga ingin niya to impahala sinyad to iban sinamin yaon. Malago inamuin itungon kay mo bangkaw maun. Bihad to sa uwas aon pa waktu bang sa upama in pangadji iyaon di mo bihan uno di mo matay marayaw man jadi pa kaw makapangasubo kung biyasin wala kaw roon ni maalok narimad tumakawa naam pabiyaweta sin Rasul lang ni as-sual miftahul ilm in pangasubo kunsi sin ilmu na kung mau ka binilmo subay mi pangasubo inya on tiyataw mo rin mo kaya ingatan yung jawab niya. Na mating sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, haro kaing waktu, murah-murahan, ini ganapan na to, nga isabihin, ini pangadjian na to, sartain waktu na to, ini suko sin hambok, guro na to kalasahan, amuin wala siya nakakuha mari, nakatext kako bihan, pasal sin aun nanibaw kanila, dahil ngawla Arab, di akulong niya, patuan makakaon, na ini kaya na to hadyain na mo in waktu yan to ha supaya ando di malupas in waktu piya gini tukunan sing kita ni insyaallah Subhanahu wa Ta'ala mamaid kita aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.